Mwongeye kwirirwa mwe mwese mudukurikiranye kuri Buganza TV, ikinyamakuru kibagezaho byinshi bigiye bitandukanye, yaba inkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru y'akababaro, ni inkuru itugezeho muri aka kanya, aho habereye impanuka ikomeye cyane. Aha impanuka ibereye ni mu kagari ka Nyagasenyi, aho bita mu murenge wa Kigabiro, hafi no kwa Rwica. Inzu rero irahiye iragurumana bitewe na gaze yari iri mu nzu. Ibi bikaba bivuga ku baturage bari bashungereye, ndetse REG ikaba yari yaje ndetse na kizimyamwoto kugira ngo bazimye iyi nzu. Nk'uko rero twahabagereye, reka tubereke byinshi bitandukanye kuri Buganza TV by'iyi mpanuka.
Thank you.